Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. U ovoj epizodi ćemo se nakratko dotaći i pitanja privatnosti u okviru metaverza. U prethodnim epizodama bilo je više reči o reklamiranju putem kanala društvenih mreža. Kao osoba koja postavlja reklamu morate pravilno da targetirate publiku kojoj želite da predstavite svoj proizvod, što dalje znači da morate da raspolažete određenim podacima o vašim potencijalnim kupcima. Svaki korisnik društvene mreže daje određene podatke za koje dozvoljava da se koriste u svrhu reklamiranja. Dakle, daju se informacije i za uzvrat ne moraju da se plaćaju nameti i pretplate, već se društvena mreža besplatno koristi. Mark Zuckerberg se u prošlosti suočavao sa problemima privatnosti u okviru Facebooka. Zato je, kada je metaverz u pitanju, već počeo da sarađuje sa nevladinim organizacijama kako bi se što bolje rešilo pitanje privatnosti. Kod raspolaganja informacijama i podacima koji se dele u okviru metaverza, sve su prisutniji termini poput data mininga, koji podrazumeva korišćenje statistike i veštačke inteligencije kako bi se došli do željenih podataka. Očekuje se da će se metaverz dosta oslanjati na mašinsko učenje, tako da će se nova primena različitih tehnoloških dostignuća uskladiti sa obradom informacija. Mnogi ljudi koji učestvuju u formiranju metaverza žele da izbegnu greške koje su se dogodile tokom Web 2.0 faze. Korisnici metaverza želeće da se osjećaju sigurno i da znaju da postoji određen nivo privatnosti i transparentnosti prilikom davanja informacija. Zato je bitno da se pitanje privatnosti i sigurnosti nikako ne zaobiđu i da se shvate veoma ozbiljno prilikom započinjanja bilo kakvih poslovnih poduhvata.